Wa Juja George Koiburi augite kigina kia basari ya gicigo giki nige kuongererwo kuma milioni 50 nginyagia milioni 75 niguo gukinyira muigana wa arutwo aria mari hatikaini ya kwaga bithi. Mubunge uyu arite thutha wa kuheana basari kuri makiria ma arutwo 700 amwe ao makiuga matirari na mwihoko wa kuhingura thukuru ni undu wa kwaga mbeca cia kuriha bithi. Na nitwahota kuheana basari iria twitaga cia emergency tondu ni kurari na onyihu wa mbeca iria tuheanaga cia basari. Otoria andu a Juja moi ni ati mweri ucio rathirire niguo turarikirie kuheana milioni 50 na cio mbeca ici tukuheanaga umuthi ni mbeca iria itahuthikire hindi ya covid iria twitaga cia emergency. Turandika marua kuria kwa bodi nene nigetha mbeca ici ihote kuheagwo ciana. Undu uria ingiuria andu aitu metikire ku embrace na gwitikira gutindika motion iria twinayo bunge ya kuga kigina gitu kia one man one vote one shilling. No nginya thirikari ino ya William Samoei Arap Ruto itikirie mswada ucio hituke nigetha ithuĩ tuheagwo mbeca kuringana na wingi witu. School fees ilikuwa imeongezewa, lakini sasa at least tuko na hopes. Tunaomba ni serikali endelee kuongezea bunge pesa ndio endelee kutusupport. Nilikuwa na wasiwasi, najua muongezewa si kama last time. Nilikuwa na wasiwasi, lakini sasa ni kupoa at least.